Sada ću vam pokazati kako napraviti trajnu bazu ispod glave. Ovo sam ja napravio sad. Znači vi uskočite. Niko ne bi skočio, a ispod glave je voda. Vidite da ne bi sagoreli. Eto. Tako. Imate ovdje, evo i vidite. Sad ću vam pokazati kako da napravim. Znači ovako napravite. Znači ne napravite lava, znači a ispod lave je naravno stak vode. Tako stavite. Lavu pravite što hoćete. I to bi bilo to.